District Taramathoida Napsagi Jakthung Panghaliba Fair Price of Agent Singi Pangpam Thokpa That Taruki Honorarium District Supply Officer Singi Kutangda Masisi AF and PD Minister Karam Shyamna Kutsinakre. Central Board of Secondary Education CBSE ने lower class 12 की result CBSE के official result portal cbseresults.nic.in द लॉगथोक्रे पास टॉबगी चांग चादा मरपुनिपान 10.9 ओइक्रे अवसंग इंडिया द कोरोना वायरस की कंफर्म केस लाख निपान गलिसिंग होंगुद्रा निपान हेनख्रे एक्टिव केस न लाख अहुम गलिसिंग अमा हेनख्रे मियोय लिसिंग कुनहुमदोय ग चामा होंगुद्रा मरी लेखिदबग लोइना मियोय लाख मंगा गलिसिंग यांखै हुमदोय हेनबना लाइंग बदगी फगलख्रे मैम खुरुमजरी अदम नेंगबिरिब सिंपैक्ट न्यूज़ नि आई खांगनबम थोइनु हेनबी हौजिक पुंजा सि फावबगी मरोइब पाउसिंग यामद पिजरी स्टेट असिगी अपुनब डिस्ट्रिक्ट तरामाथोइदा नप्सागी चाकथुंग फंगहलिबा फेयर प्राइस ऑफ एजेंट सिंगी फंगफम थोकपा था तरुकी ऑनरेरियम गी सेंफम लुपा करोड़ अनि लाख निफुनिपान लिसिंग हुमफुमरीगा जमापन तरानिथोइ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सिंगी खुथांगदंगसी CAFN PD मिनिस्टर कराम श्याम न खुदसिनख्रे बिल थागलक्तबन मरम ओइरगा पेंडिंग द लेडीब डिस्ट्रिक्ट मंगा हाबदी सेनापति तमेंगलोंग नोने चांदेल अमदी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु अथुबो मतमदा ऑनरेरियम पिथोकनबा थौरांग तौरी हाइना मिनिस्टर न फोंदोखे ऑल सेक्रेटरिएट तलैब महाकी चैम्बर द पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा मिनिस्टर कराम श्यामना तमथीरब कोविड-19 लाइचत मरक्ता मियामगी चाकथुंग योहन्नबो होनबदा अचौब थौदांग लौरिबा एजेंट सिंगी फंगफम थोकपा सेंफम अमत चिथादना DSO सिंगना योहनबियो एजेंट सिंगी माइकैदगी सेल सुना फंगदबगी वाकर सिंग लाकपदा हकचिन लौदुना मरी लेनब DSO सिंगी मथक्ता चप चाबा एक्शन लौगनी हाइखे माना मखा तारदुना कोविड-19 लाइचत मरक्ता नाप्सा बेनिफिशियरी सिंगी मथक्ता मियामदा PMGKAY की चाकथुंग सिंग योहलंबा अदु चही असिगी जुलाई थादगिदी नाप्सा की बेनिफिशियरी खक्तना चाकथुंग असि फंगलगने लेबा असिगी सेनमिटलोन द चाउना शथरकपा अमदी लेंगा की माइकेदगी ओपन मार्केट सेल की केजीदा लुपा कुनिथोइगा पैसा यांखै पीबा चेंग लेरंबा अदु सेंटर की प्रोविजन द कखिबना मरम ओइरगा नाप्सा की बेनिफिशियरी सिंग खक्तदा चाकथुंग फंगहनबगी फिरेप असि लाकपनि हाइखे constituency केंद्र निफु तरुक की पैसा ने अखोइना थादोइसे मागी बेनिफिशियरी की मसिंगदुगी मतुंगिना पैसा की अमाउंट पिकपा चावबो खेनबा लई अदुबो एनी पब्लिक तगी कंप्लेन अमा एक लाखपदा मधु वेरी सीरियसली लौगनी हारिबा कंप्लेन जे इसामकता तौबो यागनी मणिपुर की एजेंसी लेरिबा अदगी कमिश्नर दा डायरेक्टर दा अदुना कंसर्न DSO सिंगसिना अदि होजिक्ति वाबो मतमनिना पायांखै सामगी इंपोर्टेंस लेरबा मतमसिदा अदि मोइना थवाय हक्सांग याउदना तौबदु अखोइ रिकॉग्नाइज तौजी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने लोग क्लास 12 की रिजल्ट लौथोक्रे पास तौबगी चांग चादा मरफुनिपान 10.9 ओइक्रे हौजिक लेरिबा कोविड-19 की फिबम असि येंगलगा CBSE ने क्लास 12 के स्ट्रीम अहुम हाइबदी आर्ट्स कॉमर्स अमदी साइंस की रिजल्ट अदु CBSE की ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in द लौथोखिबने माहिर सिंह ने रिजल्ट असि खंगनबगी दमक CBSE की ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in हारिबा असि द चंगलगा खंगबा यागनी हाइरि हौजिक फावबगी ओइना CBSE ने टॉपर लिस्ट थादोरक पलेत्री नाकलमरम द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंकना महाकी ट्विटर अकाउंट ता माय पाकलिबा माहिरोय सिंहबो पुंगनिंग थौगलकपग लोइना थागतपा फोंदोरकले CBSE की चेयरमैन मनोज आहूजा नसो माय पाकलबा माहिरोय सिंहबु थागतपा फोंदोरकले मणिपुर दा तरेट सुबह पे मपुंग फाना चना हल्लु हाइना मणिपुर गवर्नमेंट सर्विस फेडरेशन अमदी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की एसोसिएशन सिंह न चंगसलिबा खोंजंग असि सगलदुना मणिपुर स्टेट पेंशनर्स यूनियन वाकट मिफम सथखरे सिंगजमई चिंगामखोंग कम्युनिटी हॉल द चथखिबा वाकट मिफम अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर स्टेट पेंशनर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी L टोम्बी न फोंदोरकपदा तरेट सुबह पे कमीशन की मतुंगिना गवर्नमेंट की एम्प्लॉई खुदिंगमक्ता 17% डायरेक्ट अलाउंस DA अमसुंग डियरनेस रिलीफ DR फंगहनगदबनी अदुबु हौजिफावदा 3% तगी हेन फंगद्रे मरमदुना अवाटपा 14% DA अमसुंग DR मपुंग फंगहननबा लेंगाकना होनबियो हाइना अपील तौरकली
Demand talibase option number 1 karonta pre 1196 ko 96 ki mamang da pen sa pakang bugini ngang kang bugidi akoina option number 1 haibani option aduga post 2001 da ta to pakang bugidi employee amagum nam sara dum revise taw khara kani aduga akoina maruan talibasi option number 1 makha da pension piba aduga DRDA se abji senta akoi gi 3% da pidi handa gi January gi kanoda gi January 18 da 2020 January 18 da gi or thok na effect na October 2019 da gi effect tor ga koi 3% pidi ado koi pam dai bi tan dari budi 17% ni senta da hoji 17% pangre moi gi 21% bu yor bani Dry state oina leidiba Manipur da lenga asina Dimapur da leidiba bonded warehouse yungangi godown pusilakna bu hotnariba thawong asi All Manipur Women's Social Reformation and Development Samas Nupi Samas na yabangam loi haina lup asigi cherolamana khangalakli COVID-19 lan thengnana ba Manipur lenga na laichat asi santorokpa thengnana ba lokhatliba thabak thoram sing asi yenglaga Yellomi isilinau singna lenga ki guideline ngak na chanana ba oinam constituency gi MLA oibatanatana Manipur Pollution Control Board amadi Khadi and Village Industry Board ki chairman su oiriba L Radha Kishorna haidi wafamasi oinam constituency gi manung chanalaiba ngak chau pokpi dagi potsangbam tariba kilometer mapanlom sangba inter village road semzen bagi chathariba thabak yengsen ba khongchatta pangthokhi phongdokhibani Lambi Assembly Basiga Mari Lenana, Mapam Adugi Mui, Amana Fongdorakpada, Hariba Lambi Asina, Mapam Asigi, Kungang Mapan Pauna Dibane. Lambi Asining Tina Semabadi, Kungang Mapan Asigi Lomi, Amadi Miam Getatukta Sinda Chau no Kudong Chaba, Oiragani Haina, Nungaiba Fongdorakli. COVID-19 Relief Committee, Wangu Ahalup, Amadi, Sandang Khong na sinduna wangu gi tongan ba mafam kaya da pak sanna uthakre uthabagi thoramadu Chief Minister gi Green Manipur Mission gi brand ambassador Valentina Langbam wangu Gram Panchayat ki Pradhan A Bina amadi Borayangbi Gram Panchayat ki Pradhan TH Binokumari na luchingduna chathakibani Relief Committee asinasan kiba ngasigi uthaba aduda Manipur ki puariga sagonariba wangu bazi wangu tampham lairembi gi khubam oiriba ching amadi wangu dagi sandang khong fawbagi lambi gi nak yatapak sanna thaki Home Films Manipur Gitara Suba Production Oiriba Vaitelon Film Inamana Mapan Suba Manifa 2020 the Best Actor Male Giving Tol Fanglakraba Gokul Athokpam Best Actress Female Giving Tol Fanglakrabi Hizam Bala Amadi Best Choreography Giving Tol Fanglakibi Bebicha Salambu Online the Okpagi Thoram Ama Home Films Manipur Ki Porompat Prom Tawan Thabale Kaida Labor Office to Bang Tokre Takhelambam Chandra Kumar na puthokpa amadi Khoibam Homeshwari na direction piba film asana Best Film Giving Tol Yauna Manifa 2020 the nomination taret fangke Thoramadu da production company asigi YouTube channel amasu hangtoke Haukiba pung kunmari da India da coronavirus ki anoba case lising kunipan ga chatret ki mathakta lakhibaga loina na virus asina maram oiraga mioi chamnga sihankre Ministry of Health and Family Welfare Government of India na thadurak report ki matungina lebak asigi apun ba confirm case lak nipan ga lising humbudra nipan ga chani henkre hairi active case na lak ahum ga lising amaga chatruk henkre virus asina maram oiraga lekhidaba mi gi masing na lising kunhumdoi ga chama Humbudra Mari Sukre. Mioi lak mangaga lising yankai humdoiga chamri henbana, lying badagi fagalak pangam kre hairi. Nakalam the Malim Gioina coronavirus na sokalaba migi masing, koti amaga lak kuntraga lising nifuma panga chame henkre. Mioi lak mangaga lising, Humbudra mathoiga chanipan henbana virus asina maram oiraga lekhidre, Mioi lak Humbudra mangaga lising, Marfudra mathoiga chamapan henbana, lying badagi fagalaktuna discharge stokre hairi. Malam gyoina USA na virus asina sathina sokhala balaibak ama oiri Brazil amadi India na ani suba amadi ahum suba dalairi
Lebasda coronavirus na nahalaba miyoy lak mga makai hena laying duna pagalakibaga loina na recovery rate jada humpu humdoi dasme sino ama yobangamle haina India government na hairi. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India ki matungina hawkiba pung kunmari asida virus asina nahalaba miyoy lising tarani panga janipan yangkai pagat pangam kibaga loina na virus asina nahalamba miyoy laying duna pagalakiba Migi masing lak mga lising yang kay humdoi ka chamri humidra mathoy yobangam lehairi. Nakalamurom day Indian Council of Medical Research ICMR na leba asigi oina COVID-19 ge sample test tobugi thabaksu akan bamong da chathari. Hawkiba pung kunmari da COVID-19 ge sample lak ani lising taramapan ga chama ahum test tokibaga loina na leba asigi oina punna sample koti ama lak traimpan lising taruka Chani Yankai Taruk test tobangam lehari. Hosifa Budaleba Sigoina government laboratory Chanipan Yankai Amadi private laboratory Chahum Nifumari Punna laboratory listing Amaga Chani ICMR ne approval Piduna COVID-19 ge sample sing test tobagi thabak leptana chathari. Awang nompong lamdam gi oina su coronavirus na naba mi gi masing tapna hengkalakla su laina laichat astagi recover tawbagi chang su nongma gi hengkalakli Assam da mioi chatret kuntramanga nongna COVID-19 positive oirakibaga loina na state adu the COVID-19 gi case punna lising tara taruk ka chanipan taruk yaukre laina laichat astagi hazifawda state asigi oina mioi lising tara ga chanipan Marfudra Mari Fagat Laina Lachet Asidagi Mui Contra Taruk Lakidre, Amadi State under the COVID-19 active case listing Manga Janipan Humudra Humdoini. Tripura the COVID-19 gi Anoba case Jamaga Manga Lakre. State under the COVID-19 positive Oibamigi Masing Puna listing Aniga Humpunipan Yokre Hadi. Nagaland the Mioi Humudra Mathoi known COVID-19 positive Oikibaga Luina State as the COVID-19 Yapunba case Janipan Nifu Manga Yokre. Laina Lachera Sidagi Mioi Chahum Kuntaret recovered Tokre, active case na Chamanga Tarani Pani. Arunachal Pradesh COVID-19 Gapunba case Chahum Yankimapan Yokre, Laina Lachera Sidagi Mioi Chama Kuntra Nipan Fagat Kre, Amadi active case na Chani Taramapani. Mizoram the Su COVID-19 Gyanoba case Mari Lakibaga Luina state Adada Laina Lachet Asana Sokalabami Gimasing, Chani Kuntramatho Yore, Laina Lachet Asidagi Mioi Chama Yankai discharge Stokre, Adugalaina Asigi active case na Marfu Mathoine. Meghalaya Gyoina Su COVID-19 positive Oibami Gimasing Punna, Chani Marfudra Manga Yokre, Laina Lachet Asidagi Mioi Nifu Mangana recovered Tokre, Amadi, Laina Asigi active case na Chani Nifunipani. Karnataka Tourism and Culture Minister C.T. Ravi coronavirus positive oire. Mahaki loina biyamadi machanupi gi test report ti negative oire haide. Wafamasi ngasi Minister C.T. Ravi na mahaki Twitter account ta thagalakiba post amada khanghalakibani. Minister gi post aduda hai coronavirus naraba miyoi amaga mahaka naknaruraba matung haukiba July 13 dagi minister asi home quarantine tawduna leirakibani. Mamang da tongan ba test ani tawkraba matung asilakiba final report ta mahak coronavirus positive oire haiba khangbangam kibani. Hauze mak minister asigi hakchangi fibam karisunungai tabalaite haina phongdorakli. Nakalamuramda Karnataka gi minister BC Patel gi quarter da leiba mahaki marimata ama coronavirus positive oiba thengnabadagi minister asisu self quarantine tawduna laikre haidi. Arab the bulletin headlines amhana myam thamzari. District Taramathoida Napsa gi Tapthung Panghaliba Fair Price Soft Agent Singi Pangpam Thokpat That Taruki Honorarium District Supply Officer Singi Kutangda Gasi CAF and PD Minister Karam Shyam na Kutsinakre. Central Board of Secondary Education CBSE in Lower Class 12 ki results CBSE ki official result portal CBSE results.nic.in the Laukukre Past of ki Changchada Marfunipan 10.9 oikre. Amasung India the coronavirus ki confirm case lak nipan galising humidra nipan henkre active case na lak ahum galising ama henkre myo lising kun humdoi chama humidra bari lekhi dabaga loina na myo lak mga galising yang kai humdoi